میکنه؟ خونه مرا اینا بغیر زایمان بود 4 نفر دیگه دا فروخته 4 نفر 4 نفر دیگه دا چند ماشینا چند دهم ماشینا بلوک ب 139 کوادرات 3 نفر دیگر کی است همینجا نمیشناسم نه ما اینجا نه نمیشناسم 7.5 سال شد من پول اجاره همین جدیم محمد 2009 نگرفتم اجارهشون. برای چی نمیگرفتید؟ از من گریخته میگشتن میگفتن که پگاه بیو فردا بیو. Зафар управляет всей этой стройкой. Нусрат является просто исполнительным директором. Зафар, он как кардинал. Он сам сказал лично, Зафар при мне по телефону сказал, что без меня Нусрат шагу не сделает, не ступит. Только с моего разрешения он что-то будет делать. Он сказал: апа, приходите, мы с вами договоримся, я вам квартиру дам. Когда я пришла, он мне сказал, подаст на меня в суд, и без ничего я останусь. Угрожал. اون مسئله که اینجا زندگی میکنیم خونه داشتیم 330 خونه زمینی داشتین شما؟ ما تجا خونه داشتم من تا خونه ما پاک زد دروازه ما پوشیدم برو اومدم رفتم کجا زندگی دارید خلاص اینه نمی کوارتیر و ها نمیدونم چند سال شد اینه ای سالی کمی 2014 این نه هم سو رفت چیزای همین قصول شرکت پول اجاره خونه شما رو مسپره یا نه مسپریده که بعد اخیر اومده نیم شد نداد بورا با جنگول با یه حال زور می ولی برادر یک سوال پیدا شد بخشش شما در همین شرکت رسمی به حیث کی کار میکنین به حیث نظارتچی رفت کارهای ساختمانی از جانب کی اومده که ما از جانب همین شهروندای جو پروتکل دارن سال 2018 شما یعنی نماینده شهروندا در نزد شرکت نماینده سای ملکان همینو نماینده همینو در نزد شرکت شما باور دارید که نفر نماینده شما در نزد شرکت Нет, мы не являемся. با مناسب رقم تلفن در پشت در می‌نویسن که یعنی این خونه علاقه خریدارش پیدا شد تا اینکه نفرای بعدی با فریب نیافتن درود بیننده عزیز شبکه اجتماعی دلایل مالی شهر دوشنبه است کوچه بخورا و این یک بینای ساختمانی با نام محمد 2009 که خریداران یعنی صاحب ملکایی که باید حدود 1 سال 2 سال پیشتر صاحب بینا میشدن و در این منزل جا میشدن تا حال به خانه و به در و سر چند وقت یک بار به بینای ساختمانی میان ولی متاسفانه چگونه که میبینیم در اطراف کارهای ساختمانی ادامه ندارد همه چیز استاپ شده است ایست کرده است و اینجا خریدارا با سرمحاسب شرکت ساختمانی صحبت دارن یک بار از نزدیک میبینیم برادر جان بخشش با اجازه 2 دقیقه وقت شما را بگیرم میتونید معرفی کنید خودتون و نام فامیلتون چی است فامیل من زبیر فعلی اسویویچ در شرکت ساختمانی کجا کار میکنید ما در شرکت ساختمانی محمد 2009 از صبح حکومت نامشور از سال 2018 نظارتچی کار میکنم نظارتچی رفت کارهای ساختمانی نظارتچی رفت کارهای ساختمانی در این شرطنامه‌ای که خریدارا با نماینده شرکت داشتن باید بنا کی سپاریده میشد این بنا باید سال 2017 ساخته میشد از سببی که لایحه ساختمان تصویب شدگی نبود اکسپرتیز گذاشتگی نبود یک سال 8 ماه ایرا کمیته وزارت ساختمان کمیته نظارتی ساختمان حقوق دارد نوابسته مالکیت شخصی دولتی حقوق داره که فعالیتش قطع کنند تا حجت درست نشه. از سال 2018 بعد اجازه دادن کمیته ساختمان اکتبر 2018 ساختمان سر شد. باز از سال 2035 اتاج دیگه ساختن وای کردن. از رفت کارهای ساختمانی کارهای سنتریکی الکتریکی خب وای دورلار هستن کارو رفته استاد کار نکرده سیان که اینجا استاد در اتاج بالا کار کرده میتونیم بالا ببریم استاد کار کرده کیشه هستن خونه از مردمی که جمع شده است چی دعوا دارن چی شکایت دارن شما مردم چی دعوا دارن نمیدونم چی بخوام جا اساسا بعضی چیز که جا در اینجا سال 2015 وقتی خونه گرفتن بعضی خونه 2 بار 3 بار فروخته گشت هر روزی که حکومت اینجا مجلس حکومت شهر بود سپارش حکومت کردی کمیته ساختمان آرکیتکتورا اجرا کردن روز دامور یک 60 نفرش جابجا کردن در کجا جابجا کردن هم خونه اکل خونه شد وای همین 2 نفر 2 3 بار خونه را فروختگی کیها هستن اینجا بسیار ما فهمیدیم کی فروخت این طرح همین چرا
همین دو سه بار ایرا هم سویبو شرکت فروختگان ریلتر فروختگان چه؟ کجا دانودی اونو؟ بذار همین جا نه شرکت همین از پراکتاتور دوای رفتیسته رسید رفتیسته نام فامیلش چیه صاحب شرکت؟ قربانتون شاتلو راه حل چی است که این مردم راه حل همش همیاره جوباجو کدام میتونن موافق قانونگذاری جمهوری ترکستان کدامش که خونه‌اش دو نفت مبلغشون برگردونده میتونن تو چقدر وقت دیگه باید انتظار شارینو یا موافق شهرنامه‌شون 90 روزه و درام سوی ملکو که همجا مغازه تجارتی دارن خونه دارن زیاده $750,000 قرض دارن ای کارخونه از شرکت قرض دارن ولی همین افرادی که اینجا هستن قرضدار هستن یا کس قرضدار هست ولی قرضما بود که بعد قرضما قرضدار نیستن نه ای میگه که بعضیا قرضدارن ما شما را میگم قرض دارن موجه حجت دارن اینجا کی است از شرکت اینجا هست قریب یک نه از شرکت قرضدار قرضما گرزان اول قرضما بود که بعد قرضما گرزان دلیل اینو که از شرکت که قرضدار شد نگه که به همین خاطر کارهای ساختمانی و پیش نمیره اینجا قرضدار هستن حجت‌های تحصیل کننده دارن و در جدامه که دراشون زدگیان دراشون ای دیرکتور فیرما نپرای نوای کدگی نودرست اجازه شده دراشون زدگیان لیکن قرضدارن مبلغ سپردگی نیستن ما حق کارگرایی که در ساختمان کار میکنن آیا قرضدار نیستیم عموما کارخونه تا همین سنه 1 اپریل 277,000 ای نالوگ قرضداره نالوگ نوای شمارسور خب ای کارگرایی که نه کار کردن کارشون به انجام نرسوندن 20,000 سومونی قرض دارن و بود کنن بعد پولشون جنبش میکنیم پولشون نمیتونن ولی در یک جمله که راهی حل چی است مردم کی صاحب مغازه و خانه‌هاشون میشن همون کدامش که مبلغش اسپردگیان حکومت جا اسپورش دادگی واسه 200 نفر ما روزای کردیم 200 نفر درشون زدگیان مسئله ساختمانشون خم کرپیچ گازبلوکشون دادگیان نه که کار سر نکردن اما اگه 31 نفر کار کرده ساختمانشون نه که اقل 6 ماه پیشکی گرفتن اول حکومت اسپورش داد که ما ایول دستپورن ایول دا این شوت اسپورده نمیتونن کی میتونن ممکن سپتامبر اگر امی موافق کلندر گرافیک سپتامبر 2022 ما کلندر گرافیک کردگان اگر اکثر 20 نفر کار کنن تو سپتامبر خدا خواهد میسپرن خب شهروندان عزیز اینجا کی حال خونه‌اش در محکم کردگی است کارهای مسائل ساختمانی وارگی است کی کردگی است این کارا اینجا نیستش پول اپلاتا چند سوم دادگی چی بود $24,000 برای چند متر کوادراتی 11 متر 70 کوادرات گرفتگی ما مجدا اینا دوایینی بروماده ما در ما میچسبونم در ما میکنه هر روز جنگ جنجال چی است همین برادر شما کی خرید از خونه را نمیدونم فامیلش نمیدونم کیه کی نیسته نمیدونم نه خش داریم که خونمون جدا کنیم نه گازبلوک برو بردن که خونمون جدا کنیم اگر موافق شهرنامه دارم نتریال پاتریجین کردگی داریم همش هست اون طرف هم همین را دارم نه اون طرف نداره اون طرف فقط دگاور داره خیلی دگاور وزی علیش میکنه در کامپیوترش میزنش میبروش 2015 و میگه که من بر وقت گرفتم شما در اما چیز نترس خریدگی میخونه را شما چی مسئله دارین ما خونمون دو بار علیش کردیم دوایینی برآمد با 16 متر برآمد از 16 با 15 متر برآمد دوایینی که شما نه نفر که برابر شما خونه خرید کنن تمام حجت‌ها را دارد البته دارد یک کی خرید و فروش کرده است نمیدونم این نصرت آمد ما وقتی از 16 متر گیریم خود در منازده نه تیرزه نداره و شکتر کنید این بارونی چی بشه یک گل شلوید ندارد برداری عزیز میتونه با نمایندگی از مردم کسی صحبت کند که در دست شما چه حجت‌ها میگرده برادر از شما حال شده گه اینجا با کی جبر دیده است ما اینا شما چی مسئله داره با کوتاه نفر خواهش میکنم خونه ما را اینا بغیر زایمان بود 4 نفر دیگه دا فروخته 4 نفر دیگه دا چند ماشین چند ده ماشین بلوک ب 139 کوادرات 3 نفر دیگر کی است همینجا نمیشناسم نه ما اینجا نه نمیشناسم شما کی پول داده بودید پول ما کو майда پرداخت کردگی ما ای 2015 موندگی یا 5% موندگی ما وقتی نمی دور اومدم خونه باب نمیتونم شرطنامه کرده فروش کردیم 2015 نه نترسیدم ما شرطنامه همو 2015 سال 2015 شرطنامه همو دامه ساختمان چقدر همو فیرما اون نفرای 3 نفر دیگری که خریدن فلان شرطنامه کرده فروش کردن وایم دوران که من ندیدم یا هم خیلی میگن دورم گفتم من بغیر زایی با حملنامه سود را دورم من اینجا مادر عزیز شما چی شکایت دارید چی مسئله است در میان شما خانه ما هم شکایت داریم چی مسئله 2016 ما هم پول گذروندگی بودیم
برای چند متر کارایی چقدر مبلغ گذروندید 125 $75,000 چند ماشینا با آخرون و آها نه اوشوناش چندم است هشتم خونه شما هم کس دیگر صاحب شده است که نه و هشتم ساختگی نکو من گفتم من اینجا و گذرونید من چند سال شد من این طرف نگذروندم ولی بلوک شما عمان ساختمون سر نشد نه مثلا که شما رو به بلوک بگذارن چی میگن امروز پگو گفتن که میگذارونیم گفتن همین هر دفعه میبیام میگم پگو بیو میگم مادر عزیز شما چی مسئله دارین خوش میکنید شما چی مسئله دارین مسئله که اینجا زندگی میکنیم خونه داشتیم خونه زمینی داشتین شما من تجا خونه داشتم من تا خونم پاک زد دروازه‌مو پوشیدم برو اومدم رفتم کجا زندگی داری خلاص اینه نمی کوارتیر و ها نمیدونم چه سال شد اینه ای سالی کمی 2014 اینه نه هم سورافت است همین قصول شرکت پول اجاره خونه شما رو مسپره یا نه مسپریده که بعد اخیر اومده نیم شد نداد بورا با جنگ جلو با یه حال زور میگرفتیم چند سال که نیم اجاره خونه تو مسپره اینه می اخیر ولی هسته ولی موهاش نچینی کاغنی سیمسو کاغنی برای شما برای خونه تو که چاپکران چند متر کوادراتی وعده کردن ما رفتن که ما 60% داخل میکنیم اینجا این همون کوادراتوی خمونم همه توری نداری استیمون شما چی میدونی؟ ولی در چند ماشین شما رو وعده دادن؟ ما همین سیم چورم شما پول اجارتون از کجا میآورید در این وضعیت؟ خیلی نمی خیلی نمی خرج نخوام و بیام خمون جان که برای چیزی خدمون خیلی نگاه که میموی خکاپوی هر گام میشه مو چکو میکنیم وقتی شما رو از خونه بیرون میکردن اگه شرطنامه دو طرفه کرده بودیم با شرکت ما همین شرطنامه خشلو طرز داریم بیتی ده هم دکدگیم در شرطنامه کی گفته بودن که شما صاحب خونه نو میشید اینجا های که 2 سال وعده کرده بودن 2014 بود 2 سال گفته بودن اینجا چی مسئله است مدار جان میتونید 4 جمله گپ کنید شما چی مسئله دارید چه جون من خونه گرفتگی اینجا یک تا خونه محکم کردگی نمیدونم نه دوایی قرار چند ماشاءالله در خونه شما یک تا 13 یک تا 14 13 متر بعد خونه محکم کرده در موندگی همه قبول نمیگو هیچ کی نمیدونه دوایلیک قسمی هیچ کی نمیدونه اینجا همش همین میبخشه همین مسئله دوایلیک و 3 و 4 حتی میگن که در اینجا این مسئله روی حلش چی میشه اون مسئله که ما شما را گفتم که کدامش دوایلیکن ورد 60 کس جوباجو کردن اینجا اما آدمایی که سرمایه‌گذار اینجا بود و یا $70 میلیون وложить کردن ساختمان دا 45 خونه‌شون یاد دادن و در اما آدم‌ها را جوباجو کردن قسماً زیاده از یک $950,000 آدم‌ها را وزارت دادگی‌اند موافق کدکس منزل ما خودم دایرکتور فیرمای امید بودم ساختمانی امید او وایدا موافق کدکس منزل اما آدم‌ها را که تو مبلغ 100% نتیان حقوق ندارن و خونه را دیگه کسا بودن موافق خونه‌گذاری این نفره که دوایلیک و 3 کسا بودید شما را پولتون را برگردوندن ولی با یک قسمش هست نگردوندن من خونه دیگه که تامین کردن یا نه همون نفره که دوست اینا موند است که اینجا چند نفر ولی چند نفر مونده رو حل میکنن باشه یا تیم خونگذاری و هم مسئله را پروکراتور تفتیشات برده است پروکراتور شهری دایرکتور فیرما همون جدای تفتیشات برده است ایرا همین خیلی قانونه تو پولشون اگر 100% نتیان پول امنیت رسول خوش شماره و یا حقوق ندارن دیگه کسا خونه‌اش چیه وای حق دستکشی میکنن بعد خونه‌شون دیگه کسا میکنن شما کاری ساختمانی رفته است ولی ما اینجا یگان استور نمیبینیم یگان کارگر هم نمیبینیم استور در تنه سن خود اولو کوی تجربه کار کرده استوای صاحب خونه ها استوای که خونه را کار میکنن پولش کارخانه میتیه ما پولش کارخانه میتیه کار میکنن پولش کدا پول خونه ها را شما وقتی که استاد در خونه تو کار کنید پولش شما خودتون دادید خود ما ریمون میکنیم شما میگه که شرکت ولی ریمون نکردی خونه نداره یک جا چی داره بکنسا آدمو کار کرده است من اسپیسکا دارم همجا یگان نفر در خونهش استو کار کرده است در خونه یگان کس استو کار کرده است حالی استو نه برای که شرکت میگه که پولی استو را ما میتیم اگر در خونه‌تون کار کنه استوی که خونه‌ش را گرفتن 200 نفر دروش زدگی هم اودر هم جدا قسمت خونه‌ش را ریمو کردگان اسپیسکا دارم پولش ما دادگی ولی به وجهتش ما دست ما با نمایندگی شما یگان جای دیگه توی وقت عریضه شکایتی کردید مقامات اجرایی حکومت شهر پروکراتور
کجا عریضه کرده؟ تمام اینجا رفتن. کجا عریضه کرده چون؟ این پروکراتوره دا سود دا کردگی همش دا کرده. چی برای حل ما؟ آخی این عکاسی نمیگه. حالا اکبر بخش نمیدم چی روی خط کروسی هم؟ Мы собираем договора для проверки. شما در میان خودتون با فکر ادوکات هم پایدار شده دیگه. Мы хотим просто все договора собрать и сделать маленькую проверочку для себя, сколько у нас двойников, кому что досталось, кто что получил вообще. Мы в связи с этим вот сейчас собираем это все. Но мы им просто хотим помочь, мы хотим просто побыстрее въехать в свою квартиру, поэтому чем сможем, мы всем поможем. Это для прокуратуры. Да, мы везде писали. В прокуратуре были, в хукумате города, везде, где можно только написать. Ну вот сейчас прокуратура, следствие сейчас ведется, пока нам еще ответа не дали. Но следствие уже началось. Ну здесь, наверное, штук 10-15, но у нас помимо этого около 200 где-то договоров есть. Жители у нас отдельно, банк у нас отдельно и вот покупатели. Конечно, конечно, это в наших интересах, мы хотим попасть к себе домой, как говорится, чем раньше, тем лучше. Мы уже 8 лет практически по квартирам мыкаемся, очень сложно, очень тяжело, денег нам практически не дают, больше 3,5, где-то около 4 лет, вот если все это посчитать, мы не получали денег, выплачиваем практически за жилье со своих карманных, так скажем, очень сложно. У некоторых уже такие ситуации, что практически некоторые семьи, насколько я знаю, въехали в этот блок. Вот там ни ремонта нету, там ничего нету, но у людей выбора нету, денег за квартиру платить у людей нету. Они вынуждены, вот в этих домах они уже живут. Если, конечно, вы подниметесь в блок А, по-моему, здесь есть семьи, которые уже въехали в квартиры. А что были квартиры, ну, по-разному. У кого 2, 3, 4. У всех, если семья большая, конечно, они сдавали чем больше. По договору у нас у всех тоже по-разному было заключено, но люди не получают этих денег. Вы остается? Да. Нет. یک مسئله مسئله پول اجاره خونه نفرو که چند سال آخر پرداخت نمیشه از جانب شرکت. چند سال آخر همش ندرست هیگا. فرمو مبلغی که باید در ما در گوش کت قطعه گرزنده. که پول اجاره مسپوره نگور بیار پیش. جنوال قطعه گرزنده ولی کرتا یک بود که. بله. تو وای نکی بسیار. نمی‌خوام روبرو صحبت کنم. او آدمایی که چی میکنن موقع تیپ شهرنامه $400 $500 باید بگیرن. لیکن از سببی که ودر خرج آدمایی که خونه‌شون شکست نمیشه وایو قریب 275,000 قریب دومانه $270,000 ای. ای سالی 2015 توزره وایو بعد $500 گیرن $400 گیرن. لیکن از سببی که مبلغ زوری نیستی آدمای همین سوی ملکام مثل مغازه خریدن وای کردن قرض دارن مبلغ نسودن یا از شرکت در نزد همین سوی ملکایی که خونه‌شون شکستن قرض داره. تقریبا شما پول اجارتون چند گوشید نمیگیره؟ مشکل. سوال شی. مهلی یکنیم سوال شی. خیلی یکنیم سوال نشید. نمیتونه $200 از ایش در نظر بگیرید. گرفته است پول اجاره چند فایز میگیره؟ $200. دو خونه $800 میده $400 $100 کرد. $800 بو هم یک موشه میداد یک موشه نمیداد. بو هر روز نمی‌میاد این روز بیام پاکا بیار روزگار بیام خیلی مشکل کوش. از گپشون درسته. برای کوز باید وقتش میگو $400 وقت $500 $300. $200 دیگه نداده سن کاش. نه داده سه دادن سه ماه ندادن شد ینور فوریه مارت ندادن یک ماه اون مادر که روسی صحبت میکردن کجا شدن اما $100 هم بود $100 تو مرا پس ما میدونم وجه تو دستی ما در سه ماه صحبت کنه مردم مالش نگاب زنن نمی سال سرشون هم به شما گاب زنن تو یک دقیقه شما نگفتید که من یک دقیقه بخشش یک دقیقه شما کوارتیرا میشته شما کوارتیرا میشته сейчас о در کوارتیرا я здесь жила я житель ولی در کوارتیرا میشنید конечно بیا جاگورینده خوش یا دقیقه بدون А что чам вообще пили квартира на веграда сарати ширка? Ну я сейчас точно не могу сказать, но у нас есть списки, у нас есть, мы сами составили справки. Речь идет о долгах. Речь идет, вы не получили по $200, 3 месяца не получили, январь, февраль, март. Апрель. А вас так в целом $270 тысяч фирма должны вам.
Вот жителям, Ну да, они нам должны. Мы долги Фирмы все сдали, должны, мы да. сделали акт сверки, правда, не все жители, но многие сделали акт Я сверки. аудит сделал, Ну генпрокуратуру вот вместе Алия совместно Сочи там, делали. видимо, сделал. Да. Ну вот конкретно сейчас за 4 месяца Не, мы за не три, получали. за 3, не 4. Слава богу, уже апрель закончился. Мы Не, до апрель 5 еще не считать, числа, январь, февраль, март до нам не 5 платили. числа мы всегда должны были получать Да, денежку. да. Мы Правильно? сидим, да, вот я ва чанд нафарам хел квартира мешинад ки ширкатҳои қарздор 4 муҳавваё уже қисми меборад общежитие байку на бексабурайку главпочта уже да ширкат ҷо кардага пулша ширкат мета мо ҳамаша таклиф кардам бисёрш нахостан ҷо хона гиран леки вайшон кардаган ҳозир уже да 6 чанд кас нафарам тақрибан ҳозир 25 кас мегиранд 25 кас 25 кас як қисмша хона додагиян دیگه پولشان نمیتونن کارپلاتا اینا ما را درام اومدیم سرکا کردیم دادیم میگه که دیگه پول کارتاتون نمیتیم مولی چه زندگی نداریم چیکار با شما را داده سوار با یا بعد بازور باور کرد هشتی مردم کریستان تخنه از این شبیه ما پول کارتات این عقد بیست چرا با این راه شهروندو پول میگیرن عجیب یعنی راه قانونی که باید بگیرن شهروند داره که دعوا نکنه گریه نکنه شهروند هم گریه نمیکنه دعوا نمیکنه چیکار خیلی شخص کیلوش هستن یا خونشون دادن ما یا شرکت همین شرکت وظیفه داره تو روزی که هم خونه‌شون وای میکنن تعمیر میسپرن کلیت خطی باید تو کارپلاتا تیان قسماً باش یوشون مرتیات کردگیان حق ریمونشون میتیان با باند دیگه یه وقتی گاب زدن پاک سوخنی سکو وای میکنن چی میکنن هر یک کвадратش هرنامه‌شون داد ناترال تصدیق کردگیان $100 برای هر یک میتیانشون برای کارشون تقریبا مثلا 50 کвадрата $5000 میتیان همین ولی درشون محکم شده است همین بوده خونه‌شون گرفتگیان در همین محکم که یا چنه دمیات چیده میشه شما برای داخل خانه را تعمیر کردن امکانیت دارین خودتون نه دورم شرکت میگه که پول اوستا میتیم ما اوخ من نمیتونم خیلی کار کردم شخصا همه پاما بروردگیان هر دی خونه‌شون مسئله ساختمانتون رو گازا برای بلوک شا کیرپیچ شا دادگیان نه من ندیدم من نیومدم اوکی خودش نمیه با پسرش میبه بچه را گفتم میگم اونا میکنیم و چولی میگه اینجا دعوای میگم اونا میتونیم کردم همین جیتلو دا ولی اگه خود توی رو گفت یا کم دیر اومدگی وای چرشونا بروردگیان مسئله ساختن گازا بلوک کیرپیچ کله چمن شونا خونه‌شون بروردگیان استاد در این زمان استاد نداریم شرکت استاد کم داره خودش بیارشون پول میته پولشان میتن ما اجرت را شدیم ما دامون مبلغش رو دادیم خداش داره میگه که ما چند سال کار کردیم در اینجا پولای ما رو ندادیم ما در این ساختمان ما کار نمیکنیم ما اینجا بودت سنگاری نمیم کار کنیم ما رو پول ندادم ما بیان در اینجا چند مدت پرکت نداره ما هم اشکاش کار کردیم مبلغش داده سن همشه من میگم ما اگه آدمایی که خونه همین شهرمند رو کار کردن 17000 قرض دارن پولی که خونه را کار میکنن پولشون میتونن سر وقت یک روز دو روز بانک وای میشن میتونن شما کسی باید منم نماینده شرکت نه نماینده شرکت نیستم منم دعواگر جبر دیده توری ما خونه گرفتیم هشتم قوت اومدیم خونه دیگر در چسبوندگی و آدم دیدیم و آدم از ما پیشتر خریدگی داشت این نصرت الله حاجی ما دا فریب کرده خونه فروخته است نصرت الله صاحب شرکت بود صاحب شرکت قطعی دادرش یک جای حاجی شما پول به واسطه با توسط صورت حساب زدن که دستی آورده بود دستی آورده دست نصرت الله دادیم در حضوری همون دادرش صاحب شرکت نوعی دادرش چیه صاحب شرکت قربان فاکیمجو حکیم یعنی همین مسئله چطور به میان اومده است یعنی دو کس که از فروختگی خونه را برای چی خشودگی است ایران همون خونه چند کس جا فروختگی وقتی اورا یک مدت مایه نبودن جا پیش یک تا ترک فروختگی ترک وی جا کار میکردن باید فروختگی یاده اچود ندارن 4 نفر جا خونه فروختگی بغیر ریلترو فروختگی ما اینجا ساختمانش کردم برای همین امکان چی شده شما حالی روی خلاصیتون چی است صاحب شرکت چی میگن برای شما صاحب شرکت ما اومدیم 10 بار قطعیمون نصرت الله حاجی وا خوردیم هر دویم وعده میتید بعدی 3 روز بیاد بعدی 2 روز بیاد بعدی 1 روز بیاد یک هفته بیاد بعد 2 هفته بیاد لیکن یگان چیز نیست خلاصی گفت همین ما میگم یا پول ما گردوندیم من 2 سال 3 سال آباد دیپلم مایلش هیچ چیز در کارش نیست پراتیت پول خودمون گردوندیم نه پول میتید نه خونه میتید فقط وعده خالی ولی مقاله ایشان میگه که تا سپتامبر 2022 یعنی مردم میتونه در صاحب خونه ششون با این وعده باوری دارین باوری نداریم این دروغ است اگر این وعده میستودن یکم بار دوم بار پنجم بار دهم بار میستودن وعده هر دویم
паго бед, паго дига бед, бади як ҳафта бед, бади 2 рӯз бед. Ман не барои спордани хона мегам, барои пул шумо дуруст мегам, барои пул шумо дуруст мегам. Оида метавонад соҳиби хонашон шаванд ё хона дед, ё хонашон нагиранд то сентябр. мо розием, хона дедам розием, пулам гардотием розием. Барои ин масъала ҳал кардан, барои ин масъала бо директори фирма, генеральный директор ин масъаларо дидестанд. ҳозир прокуратураи шаҳрӣ ҳамин шикоят нависондагиам, ҳамин масъаларо тафтиш шуда. Прокуратураи генералӣ ай моҳи ноябр то моҳи январ ҳама ҷоятаро бурдан тафтиш карданд. ҳамин прокуратураи генералӣ вазифадор кардагиа, писмени вазифадор кардагиа қатъи ҳукумат ҳозир одаморо ҷобаҷо кардистанд. ман шумо гуфтам ки 6-65 нафарша ҷобаҷо карданд. ҳана бен офисраи ман ҷоятаро иштон кардам ки Бародарҷон бахшиш ҳамин роҳбари ширката меган бо чӣ далеле маҳбас шудаги аст? ягон маҳбас шудаги нест. ҳамин шаҳрвандои соҳибмулкҳо вай нависонданд, аризаи шикоят дастанд. мувофиқи 10 конститутсия ҳама ҳақ дорад любой ҷода шикоят кунанд. ё соҳибмулкам ҳақ доранд. барои прокуратура ҳамин шикоят ҳамиро вай кардагиа тафтиш доранд. То ин вақт ҳабс нашиштааст? маҳкам нашуд? не як вақт нажат барои соли 2017 буд. ман чунҷа кор намекардам барои сари вақт наспордани андоз ва як ҳафта не 2 ҳафта маҳбас шуда буда бо ҷоб шуда. шумо иттилоъ доред ки раиси ширкат маҳбас шудагӣ буд? хабар доред? медонам як ҳафта вай шуда буд. як ҳафта шуд ҳал кардам. ман шарт барои одамое ки аз банк гирифтагианд, банки содиротбанк гирифтагианд, 59 та ҳуҷраи ҳукуматӣ доранд ҳамиҷода. ё солҳои 2013 ба фикрам $13 миллион гирифтагианд, дигар иншоотшона сохтанд. ё ҳукми суд доранд, ҳукми суд қонуния. кадоме ки ай банк аст, содиротбанк ё 100% хонашона мегиранд. масъала ҳаме ки нафаре ки аз содиротбанк хона гирифтанд, аввале ки пешаки хона фурӯхта шуда будааст. ва бо дар ин сеюмбора фурӯхта шуд, яъне халоби. ида пеш ай фурӯхтагианд хонора. Сеюмбораш чӣ? хонаи банк ҳукми суд доранд. касе ки хонаи банк, хонае ки ҳамиҷа жителои хонашона шикастанд ку, кадоме да фурӯхтага бошанд фарқиш нест. вай қонун дар қонуни амалкунанда вай хонашона ҳатман мегиранд. кадоме да фурӯхта нақта ширкат вазифадори маблағи одама метавонад хонаи банка, хонаи одамое ки зиндагӣ мекунанд вастанавид мекунанд. ва ё беташвиш бошанд, ягон проблема нест. раиси ширкат кай ҳамин бинои сохтмонӣ меояд? раиси ширкат мумкин рӯзи сешанбе чоршанбе озам прокуратура расследование бурдест. ҳамин сокино ҳар вақте ки ҷамъ шаванд раис омода аст ки бо сокино як суҳбат кунад? ва чӣ қадar омода ҳар вақт шумо раис қабул мекунад чимора? вазифадоре ҳар рӯз мебиён қабул шуда. не раис гап мезанад ки чӣ вақте меоян ҳар вақт? қабул шуда мекунад. нафаҳмидам. намеояд раиса? не ҳамин ҳозир дар куҷои ҳамин раисаш? дар куҷо асади раис? чикор кардеста прокуратурада? ҳамун ҷода як ҳафта шид ҳамун ҷода. чикор кардеста? як ҳафта у чикор хона дар надорад? як ҳафта ҳамун ҷода мегӯм. на хоҳем биём прокуратура бирем. бигем маҳкама ёзида дар асоси шаҳрвандо дар асоси маҳкама намедонам маҳкама шама намедонам дар прокуратура шаҳрия маҳкама мардума даъват карда бурда рӯхарӯ қатиш чӣ кардестиян ку тафтишот рафтеста ку тафтишот ҳамо аризаи маро тафтиш кардеста рафтеста ҳама амра дест ҳамиро озод гап занен маҳкамаи ҳамода дар асоси аризаи шаҳрвандо дар уже 4-5 рӯз дар прокуратура шаҳрия не директори фирма. шумо барои зафар чӣ мегӯед? Зафар управляет всей этой стройкой. Нусрат является просто исполнительным директором. Зафар, он как кардинал. Он сам сказал лично, Зафар при мне по телефону сказал, что без меня Нусрат шагу не сделает, не ступит. Только с моего разрешения он что-то будет делать. Он сказал: апа, приходите, мы с вами договоримся, я вам квартиру дам. Когда я пришла, он мне сказал: подаст на меня в суд, и без ничего я останусь. Угрожал мне. Зафар это старший брат или младший? Зафар это младший брат в середине. Но они все вместе, все 3 брата. Но Зафар руководителем является. Он главный звено. Он руководит этого. Потому что он лично мне сказал, что Нусрат без него одного шага не сделает, без его разрешения. Он мне лично так сказал. Нет, я жилец, я заключала договор. Но Зафар приходил первый со мной разговаривал. Не Нусрат, а Зафар разговаривал. Когда? Нусрат или Зафар? Хокима. Это третий брат. Это третий брат. Он уже объявил себя недееспособным. Все перешло в руки Нусрата. Но Нусрат
Он как просто исполнительный. А последний раз когда вы видели Зафара? Зафара вот неделю-полторы-две тому назад видела. Что говорит? Он мне угрожал, сказал, на меня подаст в суд, и я останусь вообще без ничего, если я буду ходить требовать свою квартиру. Вот такой разговор. Bu şirkete robari mekanım çok mablagzorun ham sponsoru katı bayisi mablagzor katı sponsoru avay vazifay rasmi ceda hujjatguzori katı hiç kinese nadora yagon hujjatguzori Paz çala haqqi xarid furush xona doshta da vay mablagzori mekanım mablagzori mekanım şu Az kuja meorad mablagzor sponsor daram sponsoru katı vay mekanım Az haqqi furuxtani xona dorad yo ne Zafar haqqi furuxtani xona vay nadora haqqi furuxtani xona chana farqi ba Zafar mu pul dodem ku haqqi namidoram o'sha baribir ki man yag'on qarsa xona nam furuxtam o'sha namidoram furuxta bo'lsam girifta bo'lsam hay vay direktor midoram general direktor бахшиш шумо дар масъалаи Зафар додари роҳбари ширкат ки вай намояндаи ширкат мегуфт ки барои хариду фурӯши хона ҳеҷ робита надорад шумо Зафар да беуста пул агашене пул оварда инами будка будка печат зада квитансия пул карда мана додагия чанд сум додед Зафарда ҳамон вақт 5000 чанқа доллари аминтои мешид яъне беуста 5000 доллар зиёдтар Зафар да додагия аз худаша ки муаррифӣ мекард Зафар ман как я знаю, вот он самый главный в этой стройке. А хама калонтарин, хавая Зафара, Нусрату, Хоким Ичкай. Фактически они ведут работу. Зафар фамилия шиаст? Курбонов. Оли Зафар дар прокуратура нест, дар озодӣ аст? Намедонам. Бародар, шумо чанд сол пули иҷора хона намегирифтед? То кадом сола? 7 сол шид, 7.5 сол шид ман пули иҷораи ҳамин ҷедими Муҳаммад 2009 нагирифтам иҷорашона. Барои чӣ намегирифтед? Аз ман гурехта мегаштанд. Мегуфтанд ки пага биё, фардо биё, ҳозир пул надорем, бадтар биётон. А як моҳа иҷорахона шумо чӣ қадар аст? $700 се оилаем мо. Барои чӣ ино чанд сол намегирифтанд пули иҷора? ира гирифтан шакам директор чива намегирифтан намедонам барои ки кас ай соли 2021 $21,000 ҳамагӣ гирифтагӣ омон аз амон сума $61,000 ба ваи мо қарздорай ҳамагӣ $1000 фақат барои 2021-22 мераса $1000 барои 1.5 сол се оилада се оилада мераса ҳозир аз сабаби чишам фақат $200 метиҳан одамро ҳама ҳами ширкат $200 метиҳан ки мо се оилаем $200 ҳам намебурад $130 $120 туғри мегирад бинандаои азизин гурӯҳи вайберие ки мебинед бухоро 29 2014-2029 ном дорад 22 ном дорад ва инҷо чанд нафар аъзо ҳаст футенози шумо 250 нафар аъзо аст бо дигарон мехоҳанд вори чанд наметавонанд омада яъне сокино худшон гурӯҳи вайбери ташкил карда ва ҳатто дар ин миён мебинем ки байни якдигар баланду поён меранд гапҳои якдигар пасту баланд мешавад ба хотире ки ҳамун 3-4 нафар аз як бино хона харидааст ё як хона бале як шартнома мепартад хеле хулоса як шартнома мепартад ва шартномада бо дусе каси дигар соҳиб пайдо мешавад житело ба қавли харидоро байни якдигар ҷанҷол мешаванд дар ин гурӯҳ бародар як суол пайдо шуд бахшиш шумо дар ҳамин ширкат расмӣ ба ҳайси кӣ кор мекунед ба ҳайси навратчӣ рафти корҳои сохтмонӣ аз ҷониби кӣ омадаги чӣ ма аз ҷониби ҳамин шаҳрвандои ҷо протокол доранд соли 2018 шумо яъне намояндаи шаҳрвандо дар назди ширкат намояндаи соҳиб мулкон ҳамино намояндаи ҳамино дар назди ширкат шумо бовар доред ки нафар намояндаи шумо дар назди ширкат аст Нет, мы не являемся, нет. бо ино бовар надоред ки шумо намояндаи ино шумо ки таъин карданд васият вет сабрани не были вет сабрани вас не было мне когда был председатель Шомансур этот они мне попросили қарор дорем фармон дорем ки шумо намояндаи инами чиам протоколай ки мо ҳамҷа ҷабо айбани ҳамё боваста маҳаллиш прокуратура генерал нами протоколай ами вай кадагиам ҷабо юрист шуморо ҳамчун намоянда интихоб кардам ҳамон айбор нишонтед инами протоколай 29 сентябри 2018 ина протоколай аз 2018 шумо намоянда кайфикани дар кадом бахшаш омадаги аст ина 28 сентябри 2018 шуморо намоянда қабул кардам ина ман протоколай метим та протоколай ин протокол шумо номтон дар ҷо сабт шудаст ки ҳамчун намоянда ина забир фалиасович намоянда
از 2018 представители шумо дар назди ширкат мешиносед? Но если мы его знаем, как здесь сидящего человека, который сел для сверки документации, но помощи он нам не оказывал никакой. Можно я? Для вас как помощь не оказывала? Алиасовича я вообще видела только вот буквально 2-3 месяца. Я его вообще раньше не видела. Все говорят, он человек Нусрата, говорят, что он дольщик. Он имеет здесь квартиры, магазины. Вот он сидит и продает свое имущество. У него свои интересы. Он за нас, он на стороне Нусрата. Он на стороне Нусрата. Говори надо, Магапе. 2008 год я 2018. Баджа Сохтмон, я вижу, как ты меня не видишь? Вы у меня квартплата получаете каждый месяц. Не надо обманывать. Вы сейчас на камеру обманываете. Вы обманываете. Он защищает Нусрата. Он человек Нусрата. Все. خب برادر شما برای من یک زمره حجتایی را نشان داده استید که این یعنی مردمی که کارهای ساختمانی کرده است استوا از طرف این مردم شما برای اونها مبلغ داده استید استوایی که از سببی که در کارخانه آواز کارگرها نمیرسند همون سایمول خودش استواش هم میبره اون کارهایی که از حساب فیرما باید شود میکنن مسئله ساختمانی را کارخانه میتیه حق کارگرای همون کارخانه میتیه سایمول ده یگان شرکت در شهر شنبه خیلی ولی یک چیز برای من عجیب است یک چیز برای من عجیب است که شرکت نمیتونه مسئله ساختمانی بیاره شرکت نمیتونه استوکتی تامین کنه همش شرکت مسئله ساختمانی داره شما ندرست گپ نزنید شرکت مسئله ساختمانی داره مردم میگه که ما مسئله ساختمان خودمون آورده هستیم در میخونم نه ماش خودش کرده است خودتون آورده خودش کرده است کی گازبلوک آورده که گازبلوک آورده کیرپیچ آوردی نه ای کارخانه گرفتی آرماتور ما خودم آوردم آرماتور تا اوستا ما خودم آوردم پل اوستا ما خودم دادم پل آرماتور ما خودم دادم پل آرماتور اوستا الهیده برای کارش گرفتگی الهیده برای کشیده برآوردنش گرفتگی ولی آخرین سوال ما با شما شما میگین که با کارهای ساختمانی از جانب مردم اینجا مشغولین ولی ما میبینیم که کارهای حجت گذاری هم دست شما است نفهمیدم حجت گذاری ما برای اون نظارت میبرم که مبلغایی که همینجا میبینن چقدر حق کارگرا را سایمولکار همه شتی هم کارگرا را برای ما حجت گذاریش میبرم فقط ساختمانش ده ساختمان ده تمام نکنه خیلی گپ زنه نه مردم آینده میسوزین باور کنید میسوزه اما همه خشم میتن با کلیچ میتن میدورن دون میتن بو میدروی خشم میشین ساختمانی که اوستا ندارد مسئله ساختمانش هم میگن که شهروندان میارن داخل خونه را نه مورا با کلاق تگه میشه من خونم موندگی ریمون کدگی موندگی رفتگی این همین بینای آرزوهایی که باید شود برادر شما اوستایی؟ از طرف شرکت یا از طرف صاحب ملک آمدگید شما؟ طرف شرکت از طرف شرکت داد چند ماه در کار کرده سید؟ کریشه با مبلغتون سری وقت میگیرین؟ مبلغ کارتون سری وقت میگیرین؟ نه دارم بگیرم چند ماه شد؟ 15 بعد یه باور ندارم میگن که اوستایی که اینجا کار میکنن مبلغشون نمیگیرن ساکینا میگن ولی نمیدونن شما این محصولات ساختمانی را شرکت میتونه که صاحب ملکا میارن شرکت میارد این اوستای کدام شرکت که لباس هم ندارن لباس یگانه هم ندارن شما نه یعنی یک لباس یگانه که فهمیم که کدام شرکت ساختمانی اینجا کار کرده است یعنی از اون شکایتی که ساکنان کرده ایستادن میبینید که اکثرا نامناسب رقم تلفن در پشت در مینویسند که یعنی این خانه علاقه خریدارش پیدا شده که نفرای بعدی به فریب نافتند
یعنی همه گونه نام و نسب و رقم‌های تلفنشون رو می‌نویسن که افرادی که برای خریداری خانه میآیند یک نماینده شرکت می‌فروشن و اونا باید همین با فریب نرفتن و پشت در قریب هر یک خانه‌ای که ما اینجا می‌بینیم یک رقم تلفن یا نام و فامیل کسی هست برای که مردم علاقه یک بار دو بار فریب خوردن و 3 و 4 نفر خانه خریدن برای خاطر دیگه نام کسی که می‌خرد رقم تلفن و نام و فامیلش هم می‌نویسه. Ну, можно на русском, потому что я это самое. Я житель. Вот здесь у меня был двухэтажный большой дом. Третий блок стоит практически половина на моем доме. На сегодняшний, ну, должны, в принципе, до сегодняшнего дня, уже 8,5 лет, мы ничего не имеем. Мы живем на квартирах. У нас большие проблемы. За аренду мы практически почти не получаем. Там копейки иногда. И все. У нас, значит, проживает здесь очень много народу, жителей. Ну вот я хочу немножко о себе сказать, потому что большой дом практически здесь был только у нас. И у нас там проживало 4 семьи. Сейчас 4, было 3. Еще плюс инвалид еще на моей шее. На сегодняшний день квадратов у меня нет. Я живу на улице, по квартирам хожу. То у родственников, то там у друзей. Уже снять не могу, потому что денег нету. Так, и главное еще, на еду нету денег. Арендные деньги нам не выдают, которые по договору у меня $700 идет. Ничего подобного, это человек Нусрата. Вы слушайте нас, потому что мы мучаемся, мы бегаем за ними. Конкретно то, что они говорят, это они говорят. Нусрата мы уже вынуждены были закрыли, потому что у нас сегодня дам, завтра дам, квадраты дам, то послезавтра приходи, то в конце месяца приходи. И до сих пор вот мы бегаем. Все жители мучаемся. Ну, в принципе, я много лет не брала. Я вот 4 месяца... Подождите. Он хитрый лис, у него свои интересы. У него свои интересы. Он продает отдельно, он все. Это без разговоров. Значит, за 4 месяца мы по $200 я только получила. Все, больше никаких денег я не видела. Сейчас 2 месяца нам не дают. Мы бегаем каждый день. Ну, были вынуждены заявление подать на Нусрата, Зафара и Курбона Хокима. Я его закрыла. И Хоким. Хоким третий брат, который заключал с нами договор. Финансовый директор. Да. Они раньше никто, оказывается, были. Они продавали на Султане Кабир краску. А мы об этом не знали. У них даже денег не было. А сейчас они, я не знаю, прячутся от нас. И с нами ничего не решают. Мы на улице. Квадратов нету, денег нету. И жители мы все мучаемся. Это мой муж. 8,5, если точно. С 2014 года, вот читайте. 8,5. Вот так вот. У нас большие очень проблемы. Хукумат бегаем, прокуратуру бегаем. 8 лет бегаем, и только вот их закрыли. Никто, ничто нам не помогал и ничего не решал на сегодняшний день. Сколько человек умерло, жители, очень много умерло у нас, не дождались ни квартиры. Вот эту коробку несчастную, и то распределить он жителям, все попродавал. 2 раза, 3 раза попродавал все. Мы просим только хукумат, уважаемого Рустама Эмомали и президента нашего, чтобы помогли нам, посодействовали закончить наш дом. Много уже говорили, наверное, все соседи, жители, как мы мучаемся уже 8 лет. В конце концов, хотелось бы въехать. Эту жизнь мы вычеркнули из своей жизни, потому что получается только скитание по квартирам. Задолженность, долги, у нас приобретенные болезни из-за этого, из-за нехватки средств на жизнь. И все это вот накладывается одно на другое. Застройщикам доверия нету. Обман. Приходи завтра, приходи 1 числа, 10, 20, следующий месяц. И безрезультатно, длится годами.
только мэр города нам поможет или президент. Вот единственное, что больше надежды нету, потому что больше никто не хочет это самое нам помогать, в принципе, сколько куда не обращались. بیننده‌های عزیز، اینجا ویدیو گزارش ما به قسمت انجام میرسیم و این بینای آرزوهایی که شاید 300 400 اویله زیادتر آرزوی زندگی در همین بیناها را دارد، فقط در مکت میبینید شما و افراد زیاد اینجا روبروی کامera آمدن، پشت کامera نظر اندیشه‌هاشون گفتن. با نمایندگی از خلق در نزد شرکت ساختمانی اینجا فکراشون گفتن ایشون هم و عریضه های شکایتی آنها در مقامات اجرایی محل هست، در پروکراتوره هست. خدا کند که هرچی زودتر حق به حقدار برسد و این گروه زیادی ساکنان ما در بیناهای واقعی صاحب منزل شوند و مسئولین مسئولیتشون هرچی بیشتر احساس کنند و پیش مردم خودشون قرضدار احساس نکنند.